ngeselwe isisindo esezono zami nezabazali bami bayishiyekile lapha emhlabeni akukho ushembe kuphela kuba silungise lawo maqala nezono ezenziwa ngobaba mkhulu nobaba njengoba ngilapha ngangicelile siphuma kwamthethwa ngangithathele kuye ekhaya ngangefuna indlela ngoba uthe ngolunye ulanga kwafika umdlalo osele wasezivuma umfundisi la ngokhona la ehamba nomntwana abacha bayabona babandisela bona ngathi hawo nami nginenkinga ningangilungisela nje la ngangibonela bathe hayi njengoba sila nje ushembe wathi uma sifika endaweni sibofuna ukuthi ubani ophethe la singaveli nje siye kulowo muzi kwezwakala bekhona amaNazaretha size lapha ke kuba ke sizokubikela umama ngalo mawuzwa kuthiwa besikhombe khona umfundisi wasezivume nithe mayicha nathi khona inkinga lenginayo ushembe umbusisile madongama lenkosi kodwa kuchitheke ezandleni abantu engibaphethe emsebenzini ngiyaba induni impimpi yabelungu ngoba phela uma unduna ube impimpi ngelanga bas lo Joseph nayifuna sebenza ngokuxoxa yena angithi impimpi manje abafana engibaphethe banezinhle ezinhle banemoto ezinhle kodwa mangenza mina incwadi yakwa KFC kwakuseBIC ngihola kakhulu nabafana kodwa sami isicelo kuyabhala ukuthi not approved uthi asimukelekile ezabafana engibaphethe ziyam cha yilo ngifeba ngibonele kuko ngoba la akushuleke ayikho into eshileke la kulonusi la nesihlatho sobukhosi yathi inyanga ezulu lapha siphansi yathi la kulotafula akukho ucela ungakutholi bawo yake ake ngesikhathi usethi ke umntwana lo ogane umdlalo sosezivuma lo sithi ukhuma la usukhuma lo wena ngathi ey waqale wabheda ngiyamazi umkhulu nogogo ubaba nomama ngiyabazi wabona ukuthi ngiyadinga ngisheshe ngisondeleke ngoba naye umdlalo soyengalibona idlala imali uma bezodlala ngihamba lapha ekhaya baba wena usukhuma umbatha bezonyaka ngase yazi ngagana ngaba nabantwana babisi bangakhumalo ngokufisha ngesikhathi ke bese ngibuya kuyandatshana ile kuyilunguso wena umkhulu wakho azange amlobola ugogo wakho abazange bashade ngakho indoda ehlezi nenkosikazi engashadile nayo akusona ingane zakhe zabo abayithola ezakha konkosikazi nangu nayibona 92 ngashada ngoJune 15 1955 lo bethi khumalo kanti asikali khumalo la mfowethu wasemambathe yenze njani ngoba lento okhuluma ngayo manje yenze kubaba ongizalayo engakazalwa ngizobathola phi labo bantu uma ushebethanda into zakho ziyalunga nguthango lesine ngaletha insizwa la onyazini lwezulu baba lenkosana kusukela ngo2005 2006 ube manje uyafunda imphumela yakhe mihle kakhulu wayetshela ukuthi ke uzawuthola ibhazari ubaqhubeke ke ngamsa ke othi ngeni lathi inkosi ufuna ukufundela umthetho wakhe wathi ke ufuna ukuba engineer kodwa awusiyabadinga engineer abethi mase indungini ngathi zakhe uze naye ngizomsiza awusajabula wahamba zala umncwadi kodwa wathi egcineni laso siyakusanike khona abaphethe bathi no ngeke kwenzeke waye indawo kodwa ngeke kulunge egcineni laboza uthingo lenkosi lathi uphuyihlo wathi umfana ukhona lathola ngikhona
labheka le labe labheka le lathi abantu bayazenza izinto ezimbi emhlabeni kanti ukhuluma nje lemfana ucisha benje ngabe ngcono ke mina naye isibongo akhula ngaso nahamba ngaso efunda indawo zonke akusiko sikayise uyise wangena komunye umuzi weindoda waganga washiya lo mntwana ngolosine yake mhlawumbe ngiyambika enkosini lithi inkosi pho akulungiswa ngani awu abasekho bakhona odadewethu uthi bona odadewethu abakulungiseli ngani hamba ilungiswe lento izolo ekseni ubethozwa ufika ntamba masibe naye la mfundisi siyaxolisa ayisaphumelela la mantombazane engashayela edrobheni athi noma ngabe kuthiwa into ziyafana ngwakubo uyise wakhe umfowabo unguyise wala mantombazane wazi wahamba emhlabeni ethi ngathi ngingane bathi wakithi wena sakhamba isawaza hayi uma bethu siyakhuluma ziyashiya kodwa wena lesibongo siphinza sangalinda kusona sakho ungwakithi izolo ke ntambama sengishaya ukuthi hayi sebethumela ukuthi ke sasuke enkosini namhlanje bazofika ngesonto kuzokhulunywa le ndaba yami ukuze ngigezeke inkosi ithema yethi akulungiswa ngani ngangenela ngathi baba unina mayikhuma le ndaba uvuka amalangabe ngafuna ukumtshela umntwana kwenzekani ngomama hayi emzini obaba siyakhile inyembezi ezikhona manje ezabantwana abafuna izibongo zabo bangayitholi kodwa mase befike phambi kwakho Nkosi uyalunga njoba nawe basemhlanganweni nje manje ukuthi le nto eyenzeka ingagezwa kanjani ukuze ngoba ube phambi kwenkosi yasezulwini onyazi wezulu simenyiwe sonke emagumbini omano omhlaba sibizela le ndaba sibizele inhlangakazi sifikile phakathi kwamasango umuzi wengcwele kwangathi khona kuyaleka hayi nokho ngoba uNkulunkulu emphule ethanda ba siphume sihambe lo hambo kwagcina kwenzekile amen noma kukhona lo wena loka osafuna sekucela siqentethelele enkosini uma sicabanga sawubopha umphongolo sazi ukuzophuma ngesonto ekseni hayi babona ukuthi khona kunjalo umhlobo lokho mathatha umunye bagcotsha hayi nangu bafronandile njoba lapho sokunyakazela manje ukuthi ngathi khanje senze njani ngomphongolo wamphendula ubaba wathi batshele ukuthi abahlale belungile uthe ngo11 bathi wasambe siyobopha ziyaphuma izitsha ngibakwedini sizokwenza hey ngabathinta abashumayeli nanda hey manje wasambe siyobopha lithi ziyaphuma ngehanda kanjani ngenza buza bakwethu asiye khona sahamba la wakho ngo4 yathi insimbi lapha ekhombi amemeza ngokufika kanje athi sibekosi kanje balunga abantu hayi sangene eGetsemane thema singene eGetsemane awula ngene uyazi leso balonga ngale Nkosi niyalibona emafotweni balonga ngale la ngase ngomunye umuntu alizela asho lathi ngiyinkingi ngiyinkingi la ngeke lesikhiphe egumbini balonga ngale Nkosi amen la foto kho yaphuma nathi uyazi lasezweni sazi ngeke sifike ethempeleni wasemnqoyi uthi hayi ongena abantu sebezidumbu lapha
kodwa saphuma loyenyazi sasafika ethempelini wathi ke mabalathi sigelile wathi ngeke bajike basema sajika lasafika enkosini yaseMaqadini bathi sizolala khona we amaNazaretha uma efuna into yawo ungeke wavipha